Se noħdukom lura għall-2013, is-sena li fija pajjiżna ivvota fl-elezzjoni ġenerali. Il-kampanja elettorali bdiet f'Jannar fejn spikkat l-istrateġija ta' marketing qawwi mill-Partit Laburista. Hawn dera l-ewwel darba Keith Schembri, negozjant magħruf f'pajjiżna. Ma' Muscat fuq qudiemnet kien hemm ukoll Konrad Mizzi illi mexxa l-idea illi timbena power station ġdida. Il-kampanja spiċċat bil-vot fit-8 ta' Marzu. L-għada elett il-Partit Laburista, elett Konrad Mizzi fil-waqt li Keith Schembri jitpoġġa fl-aktar rwol importanti f'Kastilja, Chief of Staff ta' Joseph Muscat. Ftit tal-jiem wara skont dettalji mill-Panama Papers kwotati fl-Australian Financial Review, l-awdituri ta' Nexia BT Brian Tonna u Carcini bdew il-proċess biex iwaqfu 3 kumpaniji fil-Panama. Dan seħħ meta lanqas biss kien għadu ħal ġurament tal-ħatra il-kabinet il-ġdid tal-Ministri. Il-Panama, pajjiż fl-Amerika ċentrali illi għandu reputazzjoni xejn sabiħa fuq livell internazzjonali, territorju magħruf bħala ġenna l-kriminali, traffikanti ta' droga u frodisti. Isem assoċjat mal-ħasil tal-flus. Huwa propju hawn illi tinsab il-kumpanija Mossack Fonseca, immexxija minn Ramon Fonseca u Jurgen Mossack, żewġ avukati illi riċentament ġew arrestati fuq akkużi serissimi. Lura pajjiżna, email lil Mossack Fonseca mibgħuta minn Carcini turi l-manuvri li kienu qed isiru minn Nexia BT sabiex jinfetħu kumpaniji fil-Panama għal klijenti tagħhom. Id-dettalji kienu se jingħataw bi-Skype. Fi 23 ta' Mejju, Nexia BT ta' Brian Tonna ikkonkludew il-ftehim sabiex saru uffiċjalment rappreżentanti f'Malta ta' Mossack Fonseca u xahar wara twaqfu l-kumpaniji segreti fil-Panama, Harnville Inc., Tilgate u eGrant. F'Lulju ta' dik is-sena kumpanija tal-accounting tixtri diversi kumpaniji mill-Panama fosthom Harnville ta' Konrad Mizzi u Tilgate ta' Keith Schembri. Iż-żewġ kumpaniji huma kontrollati minn ATC Administrators ta' Mossack Fonseca. Fix-xhur ta' wara, it-3 kumpaniji segreti jidhru illi mhumiex attivi. Ftit qabel April 2015, sors anonimu għamel kuntatt mal-gazzetta Süddeutsche Zeitung. Jinformhom li għandu eluf kbar ta' dokumenti segreti minn Mossack Fonseca. Id-dokumenti kienu jirrigwardjaw il-flus ta' sinjuruni kbar minn madwar id-dinja kollha. Politiċi, kriminali, uffiċjali tal-FIFA u anke frodisti. Ġunju 2015. Orion Trust ta' New Zealand tiftaħ Rotorua Trust ta' Konrad Mizzi u l-Haas Trust ta' Keith Schembri. Harnville Inc. u Tilgate huma trasferiti f'dawn it-trust il-ġodda illi twaqfu. F'Awwissu ta' dik is-sena, Mossack Fonseca Malta tikkorrispondi ma' Mossack Fonseca Panama f'isem Konrad Mizzi u Keith Schembri, fejn jintqal illi huma jinsabu fil-proċess li jiftħu kont bankarju f'Dubai għaż-żewġ kumpaniji tal-Panama. Bank mhux identifikat minn Dubai jistaqsi għal dokumenti dwar il-proprjetajiet tal-kumpaniji Harnville u Tilgate. Mossack Fonseca Malta kienet ippressata biex tikseb dokumenti fuq Schembri u Mizzi biex jinfetħu l-kontijiet f'Dubai sa 28 ta' Awwissu. Mossack Fonseca turi tħassib dwar Konrad Mizzi u Keith Schembri minħabba li huma politically exposed persons. Mossack Fonseca fil-Panama tikkorrispondi mal-uffiċċju f'Malta fejn tajt li kemm Mizzi kif ukoll Schembri huma politiċi u l-kollegi fin New Zealand għandhom bżonn nisserħan il-moħħ li d-due diligence suffiċjenti fil-fatt sar biex ikun aċċertat li l-flus mhux ġejjin minn korruzzjoni u idealment li huma fondi ġejjin minn dħul ġenerat qabel saret il-ħatra politika ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri. U waqt li kien għaddej dan kollu, il-Konsorzju Internazzjonali tal-Ġurnalisti Investigattivi, l-ICIJ, kellu diġà fidejh id-dejta kollha tal-Panama Papers. U allura l-ismijiet tal-Ministru Mizzi u anke
iċ-Chief of Staff ta' Muscat.